Ha, koyur sen daha. Hadi. Katıcır kayıtken mi noğa bakar? Vur, biraz buradan yavaş atarsan. Vur kayra, sağ üretki, yek oldu. Ana. Koyuruldu ya. Ama şöyle bışık da ayılda baldar. Ha, koyur. Atqa жақсы отырады екен негізі. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр. Нокен сакалды айылы. Бул жак Алтынбек экебиз. Бүгүн Алтынбекеден ушул аты, анан муногул өспүрүм сатууга коюлуп атат туугандар. Бул ат Ноокаттан келген өзү негизи. Азыр атасы Алтынбек экебизден сурайбыз жакшылап. А сиздер болсо угуп байкап туруңуздар. Лайктан басып коюңуздар, бекер лайкты. Дыйкандарды колдоо иретинде. Алтынбек эке, маалыматты баштайлы, Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Тынч, Аллага шүгүр. At sataylı deyip çıkardık. Attı bultur emi biz daha özü ulakçı mespesi şu bakışa kızıkı bultur alganmız. Mına rovna bir yıl oldu. Jaymen kurgazıkta turdu, dajı çavulganam yok bu. Улак такыр көрөлек дедиңиз, э? Açtı körelek, evet. Biz bunday, потому что suutkan yok da suutu bağ nersen abarsa, bu şu biz kol boşa koy, kızıkı alıp, kolda boşa koy, suutkanга dağı bol bodu. Boşa koy, çoğun at bizge bol boy degen. Aynı kandan başkası da emas, просто çoğun at bizge tora kelbey degen dep satып atkan jerim. Kıskası at sizge gelgenden beri jep эле turdu. Jep эле turdu. Attın jaşı kançada? Yaşı şu azı жазга 3 asy bolot da kalas. Жазга 3. Azır 5 yaş tugandar. Жазга 6ga ötöt. Үйүрү барбы аттын? Үйүрү гарантия. Үйүрү мага чейин да коюлган экен, бултур мен койбодум, бирок мага чейин 100% коюлган. Демек үйүрү бар, улак көрөлүк, эми өздөрү үйрөтөт экен да улак, а? Кудай каласа, атты бар жогу жайында өздөрү. Жакшы улакчы болсо үйрөтүп багып. Мына. Жайында. Алтынбек эке, бою канча чыгат? Бу чоң экен да. Boyu şu garantия 1.68'e tartalı örsün 1.70 değil. 1.68'ge жооп туугандар. Ден соолугуна келсек. Жайында ден соолугу, Жеп ичи жакшыбы? Туяктары бар жогу бүтүн. Буту колу дагы таза. Таканы дагы кече бир жума болду, жаңы такаланды. Кабагы туугандар. Моюну, көкүрөгү, буттары, эми улак көрбөгөн нерсе таза болот, негизи тебеленген дагы жери байкалбайт. Такага турушу кандай экен Алтынбек ака? Турушу şu arkankı 10 kutunu kişine berişten kıynaydı. Oşu birle 10 kutuga arkankısıga kıynaydı. Kalganlarga jakşı da turat mıydı. Bastırıp koyunç. Sanında bir tabrosu varken kanday sifra turat? 75 beyi 07 деген tabrosu var. Toşuna bunlar. Anıt yazılgan G07 05. 05 okşayıp 05 o. Anan, mına öspürümge gelsek. Öspürümdün malumatı kanday bu? Abakan dediniz, ha? Öspürüm Abakan. Kuda kalasa bu Abakan bizde beymenen boğaz apasının kursağında gelip 24. yılı 25. mayda tuğulgan bey. Kolunuzda tuğulgan. Ova. Bu kaçan ürettiniz? Жаңы эле үйрөнүп атабы? Bunu жаңы эле үйрөттүk. Где-то bir ay bolup kaldı үйрөнгөн. Bastır çukam, çüde. Ошондо жашы кандай болуп калат bunun? Yaşı hazır kaltaraşka bolup kalat, mayga barıp tolup 2 yaşka tolup. Mayga barıp tolup 2 yaşka tolup. Hazır paltaraşka eken. Bu göptele minilgen emes eken, emi үйрөнүp attı. Den sooluğu bari jakşı bunun. Jayında den sooluğu jevişi bar jogu jayında. Ana. Öspürümdü. Bundan buyagına terbiyesini berişke, katurak minip jaylolorgo çıgarıp atak mına taza nerse. Bunun öspürümdün baasını aytыңчы kança bolat birinci? Öspürümdün baasını jakın ele kılıp aytayın. 150 min. 150 min so'm. 150 min so'm. İşte yol kıl bereriz çayga, yolgo degende. Boyu kança var bunun primerinde? Boyu где-то
1.45 мен 1.50'nin ortası. Mına. Anan bu çoğ attın bağısı kança olot? Çoğ attı bağısını yakın kılıp bile aytayım da, özdüğü kılıp bile. 4,5 sıra otam. Mına 4,5. 4,5. Tuğandar özü aytıp koyar embi 4.000'ge gelgen eken ha? 4.000'ge gelgen şimdi. Mına 1 yıl bağıptır. Kol uaktısı tiybegendikten at köptele minilbeptir, ulaktarga takır çıkpaptır, şu jebele turatken. Bирок karo jakşıken, mestası degende abdan kızıgat eken özü. Jakşıken. Karolары. Telefon nomer, kaysı nomerdi koyuyoruz? 0508 02 06 84. Mına. Buyursa WhatsApp. attar boyunca tuğandar şul ekranda nomerlerge kayırlasınlar. Бардык сурооңорго жооп берет буйруса. Мына. Пародасын билбейт экенсиз да ошондо? Точно билбейм. Бизге Карабайыр деп берген. Түшүнгөндөр болсо өздөрү мындай айтсын. Эми формасы окшоп турат. Көрүнүшүнөн. Анан эми жанагы билбегенди билбейм деген дагы бу илим. Ошон үчүн баягы билбегенди билбейм деп эле жооп берген жакшы. Түн оокаттан келген. Биз коштошобуз туугандар. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Дыйкандарды колдоо иретинде лайктан басып, поддержка кылып кеткиле.